Ovo nije običan grad. Ovo je Beograd. Mjesto koje se ne osvaja, nego pamti. Grad u kojem se vijekovi ne nižu, već sudaraju. Svaka epoha ostavila je trag, ali ga ni jedna nije obrisala. Beograd ne mijenja svoje lice. On ga dodaje. Kalemegdan je nekada bio tvrđava. Danas je park. Dorćol je bio centar svijeta. Danas je uspomena na njega. Ipak, Beograd nije prošlost. Beograd je priča koja traje. Ugodna kuća mnogih nacija. Nekada je imao i oko 270 džamija, a danas ima samo Bajrakli. Ovaj sokak vodi do njega. Nekada su ovdje bila 4 puta. Odatle i sam naziv. Dort na turskom znači 4. Jol znači put. A ovo je Dorćolska Bajrakli džamija. Da li Dorćolac može biti nacionalnost? Ako pitate njega, može. Da li ambasador Srbije može biti hodža? Zašto da ne? Za njega su pravoslavci i muslimani jedno, jer im je Bog jedan, a praotac Avram, Ibrahim. Da li čovjek može biti istovremeno lider jedne zajednice i most prema drugima? Esselamu alaikum, cenjeni efendio. Alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dobro. Kako ste? Dobro, hvala Bogu. Iskoristili smo selam za sam početak emisije, a vi uvek dobro vežete sve ono što veže nacionalnosti. Pa ima li selam sličnosti između onog mir Božji ili pomaže Bog? Jeste, ali ga ima i u samom zvučno je preneseno, jer se tu želi slom sujetanja pred Bogom. Selamljeno znači slomljenost šeitananja, sujetanja, sejtananja pred Bogom. To mi jedni drugima želimo da se međusobno ne sujetamo, da jedni druge osaborimo, da smo strpljivi, da jedni drugima ponudimo to razumijevanje, strpljivost i da ponudimo prvenstveno iskrenost. A svako ko nije takav je propao. I što je bukvalno znači esselamu alaikum i odgovor alaikumu selam? Želim vam mir, spas, u stvari sve ono što dovodi do mira i spasa, a to je nesujetanje. A kod nas je to došlo u slm, slom, selamljenost, sujetanja. Jesu li svi Božji glasnici koristili pozdrav sličan tome? Uvek je to bio i zvukom, i šalom sa š, i s, a i evo ga, recimo, evo ga na engleskom, to be slim. Pa onda će neko kazati da budeš mršav, a neko će kazati da budeš ugodan, zgodan, ali Bogu. A Bogu je uvek ugodno ono kada nije sujetno. Jer sejtan, šeitan, sejtan se na srpskom kaže sujetan. Da nas Allah, dragi, sačuva. Nisam nikada razmišljao o tom pravcu. Razmišljajte. Sujetan, šeitan, sejtan. A to je ono čega slomljenost jedni drugima želimo u našim ophođenjima i u našem hođenju ka samome Bogu, jer kako smo od njega došli, njemu smo i pošli. Eto, to je to. Efendija, hoćemo li da uđemo u njegovu kuću? U ovu Dorćolsku džamiju? Ona njemu pripada kao i svaki pedalj. Kao i svi mi. Kao i sve što je trun i tren. Ikada stvoreno, ikada postojeće, njemu pripada, pa s te strane i ovo je njegovo vlasništvo. Samo mi recite, postoje li neki posebni obredi prilikom ulaska u džamiju? Pa, ajmo da kažemo Bismillahirrahmanirrahim. Da sve učinimo što činimo, da činimo bogospomenom i potpuno svesni da je Bog Rahman, sami svojevoljujući voljevatelj, i Rahim,
sami svojevoljujući privolitelj kog mu voli. A mi to onda malo prostije prevedemo milostivi samilosti. Ajmo, Bujro. Je li se ulazi određenom nogom ili možemo da uđemo bilo kako? Prvo smo mi, desnica ima prednost. Ali ne ova politička desnica, nego, hajde, Bujro. Cipele se izuvaju? Cipele se izuvaju. Ovo je Beogradska Bajrakli džamija. Beogradska Bajrakli džamija. Na Dorčulu. Dakle, desnom nogom ulazak u džamiju. Interesantno, Efendije, vi kažete da je ovo vama omiljeno džamijsko. Pa jeste, ja sam doživeo bogovoljom tu jednu nelagodu, amputirana mi je leva potkolenica i onda je tako, sad svaki je ulazak u džamiju svojevrsna borba, ali kaže borba pa berba. Alhamdulillah na svemu. Ko bi rekao da jedno Nojevo jaje, vidiš gore na lusteru, da, zakačeno, jedno Nojevo jaje sprečava pojavu paučine. Nojevo jaje sprečava pojavu paučine. I onda mi to donesemo iz zoološkog vrta ovde u Saradnji. A ko bi rekao da to ima veze? Ali stari graditelji džamija su to negde zabeležili. I onda je to nama došlo preko nekih prijatelja koji su se bavili intenzivno u svome studiju, tokom svoga studija arhitekture, pa osmanlijske arhitekture, pa da je to pogodno, jer smo se mi uvek pitali kako su oni rešavali taj problem. Taj problem je uvek postojao i u njihovo vreme. I tako, i onda kroz ovu građevinu i mi se nekako izgrađujemo sa protokom tih smislova, da se bukvalno ne prepisuje, nego da se osmisli koji je način, odnosno šta je to što ih je onomad navelo da postupe tako i onda da vidimo da li to i dalje kao način traje. I jedan put vidiš da stvarno radi i da stvarno traje. To je stvarno interesantno. Mimar Sinan je upravo taj jaja koristio zbog akustike kada je gradio džamije, ali nisam znao da štiti od pauka. Štiti od paučine svojim nekim odnosom prema toj vanštini, okolini kojem je to jaje okrušeno. Subhanallah, slava samom Bogu, mi to kažemo, muslimani kažemo stalno subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, stalno ga veličamo. Upravo tako, ovo je jedina džamija u gradu Beogradu. Ušli smo desnom nogom. Vjernici ovdje dolaze da bi klanjali, da bi se klanjali Bogu. Ja sam vas pitao šta sve prethodi samom ulasku. Postoji i nešto što se zove abdest, je li tako? Da, mi moramo da budemo oprani, pripremljeni. Pranje je kao spiranje, pa kada imate to spiranje, onda tu imate i onu neku latinsku spirit. I spiranje, to je jedno osvešćavanje i podsjećanje vodom, jer voda je s neba i to je nebodir. Vodododir je nebodir. Pred taj naš razgovor sa Bogom, koji ne treba nikada da prestane, koji uvek treba da traje, tlo na tlo spušta u onaj početni položaj kako nas je Bog dao. To nije, brate dragi, to nije fetus ni položaj tako bez smisla. To je Bogu poklonički položaj zametka čoveka. A ko je Bog na ovom našem jeziku kojim se sporazumevamo i ti i ja? I rekao bih vi, jer je samo Bog jednina, a vi ste sklop
duh, duša, telo. Da. Pa zato mi uvek kažemo selamu alejkum u množini. Jer to naučimo i na onome sedenju, gdje kaže Allah Muhammedu selamu alejke, neka je mir s tobom, ja s tobom. A on u jednini, a onda on kaže selamu alejna, sam s nama, jer ti si jednina, sami, a mi smo sklop, množina. I nama je Allah rekao, ikra, bismi rabbik, obrazuj se, čitaj, ali nije to prva. Prva je bogospomenom. Bismi rabbik je prva obaveza. Pa onda sve ostalo, između ostaloga i čitaj. Da bismo saznali, ali ne samo da bismo saznali, saznavali, spoznali, nego i da bismo priznali. Ona sežda čelo na tlo, znači priznanje. Sam ti jesi, a ja tobom zavisim. Slava samome tebi, subhana rabbi el a'la. Ova džamija je i svojevrstan nacionalni spomenik. Pretpostavljam da i ljudi koji nisu muslimani dođu da obiđu ovo zdanje. Pa vas pretpostavljam i pitaju da im objasnite pojedine dijelove ove džamije. Pa možete li objasniti i nama? Čemu služi? Govornica je ispred, to je mimber. Ovo je mimber, znači. Jeste. Mi se sa mimbera obraćamo narodu koji se ovde skupi, narodu da obavimo džumu. Džuma je saborna molitva, saborni namaz. I onda ima u tom jednom trenutku ima obraćanje ljudima i prvenstveno podsjećanje. Sa ovih stepenica, to se održava jednom nedeljno, je li tako, petkom? Tako je, nekada budu i Bajrami, pa onda bude to 2 puta. Isto tako, mimber se može iskoristiti kada su neke, da kažemo, vanredne situacije. Neka, ako ćemo se tu sakupiti, proučit će se ezan. Bilal, prvi muezin, je učio ezan, poziv, obznanu ljudima, kada god bi Muhammed a.s. pozivao narod da se oko nečega sastane. Sa ove džamije ezan ne uči sa razglasa, uči se, koliko sam ja do sada imao priliku da čujem, samo unutar džamije. Mislim da tu ima određenih problema sa tehnikom, jer ja sam ovde rođen. Eto, u toj tamo prostoriji, ako budemo imali prilike, to je tu mesto. I uvek se ezan čuo u komšiluku, nikada nismo imali taj problem. Čak ezan ne treba da bude galama, jer ezan je poziv onoga koji, kada ga čuje, je dužan da se odazove. I ako neko zaista zna šta to znači i želi da se odazove, on ne može da stigne, ako do ikameta onoga drugoga ezana, ne može da stigne ako je to nešto predaleko. Mi danas možemo povećati toliko glas ovim mikrofonom da prosto on ne može da stigne, fizički ne može da stigne. Ezan je potrebno učiti u snazi onoga glasa kojeg nam je Allah dragi dao, stvoritelj, kojeg nam je omogućio, i u sve u krug ljudi postaju obavezni, jer kada se kaže Allahu akbar, to znači Bog ti je preči od svega toga što radiš. I to je podsjetnik da Bog preči od svega toga što radiš. Zašto se on u ovom trenutku ne čuje? Siguran sam da ima jedan tehnički moment, ali se on uvek vazda, čak i u onom danu kada nam je spaljena džamija, 17. na 18. mart 2004. godine, sad je bilo 20 godina od toga zločina, da. Čak i u tom danu se ezan čuo i neposredno pre toga
i neposredno posle toga na sledećem namazu. Ova džamija da to nikada nije stajalo od kako je... Kontinuitet postoji. Dakle, džamija je paljena, džamija je gorela. Nekad je ovdje, a to sam slušao vašeg rahmetli oca, ovdje negdje na ovom mjestu bio i oltar, znači da je ovo jedno vrijeme bila i katedrala. Ne može biti to na istom mjestu. Zašto? Zato što je njima istok bio. Znači, ovdje mi malo sednemo pogotovo kada je džuma. Dakle, ovamo je jugoistok. Dobro. Jugoistok. Ovdje ovaj zid, a vidite u odnosu na onaj zid preko puta da prozora nema, da je prozor tada začepljen. Bajrakli džamija i ovaj prostor, on u početku nije bio prostor ozidan. U početku je tu bio šator i tu se 1521. bio je Ramazan, obavila prva molitva. Neki kažu da je to bila 27. noć Ramazana. Što znači to? To je noć koju većina muslimana putem njihov promišljanja učenjaka muslimanskih smatra da je to noć u kojoj je početak kuranske objave. I kažu da je to bilo baš te 27. noći da je ovdje obavljena prva molitva. Tako da je to taj datum, godina, 1521, a ne 1590 ili 1690 kako mnogi pričaju. I ona je imala burnu i bujnu povest, istoriju. Između ostaloga bila je i katolička crkva kada je Eugen Savojski princ, Eugen Savojski Austro-Ugarske monarhije i vojske osvojio Beograd. Između 1718. i 1738. sećanje me, nadam se, ne vara, ona je bila domkirche, dakle, glavna crkva, saborna crkva, katoličke, hrišćanske zajednice koja, pretpostavljam, u to vreme verovatno samo brojala austro-ugarske vojnike. Ona je posle toga vraćena. Beograd je oslobođen od te, ali je oltar bio na ovome zidu, ovde, koji vidite da je ostao bez prozora, jer je tu osmišljeno i između ostaloga na prostoru gde je ono stepenište za mahfil, ovu galeriju koja je napravljena, ja to kao dete pamtim kada su dolazili, ja sam tada imao 3,5 godine, taj mahfil je pravljen, džamija je bila bez mahfila. To je prostor za žene? Obično gde žene klanjaju, ali kada je džuma, kada su ove velike molitve, saborne, bajramske, džumanske, onda su tu muškarci, nema tu mesta za ženu. Žene imaju posebno klanjalište u sklopu zgrade i u sklopu ovih naših, da kažemo, borbi i kampanja, da se Bajrakli džamija što pre i obnovi i oplemeni tim sadržajima u skladu sa potrebama vremena. Mi zahtevamo od ljudi da ne zaborave problem žena i njihovog klanjanja onako kako je to moguće i kada nestane struje, a da ostanu u vezi sa imamom koji će uvek biti odavde iz ovoga mihraba. Tako da se zalažemo za taj jedan mahfil koji je spoljni, na kome će biti 3 kupole koje su ovde bile, ali odloženo od džamije, zajedno sa ženskom abdesthanom, jer žene imaju problema kada klanjaju. A šta koči da se to realizuje? Pa koči ljudski međusobni nesporazumi i nadam se da ćemo se tu uskladiti, jer samo nam je to nijet i ako nam je svima samo to nijet, namera, onda ćemo se brzo složiti.
kad sam počeo da pričam o mahfilu, tu je stepenište, na prostoru toga stepeništa su, kada su to pravili 72. našli se sahranjene kosturi sa austro-ugarskim uniformama vojnim. Tako da smo na neki način toga svedoci. I tako čitali smo tada Kur'an, veličali Allaha, babo je rahmetli tu prevodio. Sada je Kur'an preveden ponovo i tu je bilo iza svakoga namaza jedna sahifa, jedna stranica Kur'ana sa prevodom. Pa najčešće je to bio Korkutov prevod, čiji je prevod ovde u ovome izdanju na srpski i ćirilicu malo poboljšan, neću reći ništa drugo, poboljšan. I da Allah dragi u Kabuli, i ovo je dostupno sada bez ikakvih plaćanja, dostupno i svakom muslimanu, a i svakom onome koji želi da upozna islam. Mogu li ja da dobijem jedan primjer? Kako da ne, možete dobiti. Da imam za uspomenu, svi, a i da pročitam. I to je jedna fina... Vi, Efendija, često citirate kuranske ajete, posebno one ajete koji govore o tome da su pa svi ljudi jednaki. I posebno se, čini mi se, svima doimi onaj ajet koji ste nedavno citirali, koji kaže sigurno ćete naći da su vama najbliži hrišćani, ispravite me ako grešim, jer oni vole gospodara svoga i monaše se, čini mi se da tako ide. Babo je to kazao pokojnom patrijarhu, jer je bilo ono isto ratno stanje, jedno vrlo teško stanje 90-ih i onda smo mi imali jedan susret koji je bio bratski. I onda je tu babo citirao patrijarhu Pavlu, pokojnom, kaže se i blaženo počivšem, Bog nama, Allah nama naređuje u Kur'anu, zapoveda nam da ćemo mi kao muslimani, kao pravoverni bogojednovatelji, da ćeš naći da su vam najveći protivnici mržnjom oni koji za sebe kažu da su Jevreji, da su odabrani narod. Dakle, ja ti garantujem, kaže Bog, ćeš se osvedočiti da su ti najbliži oni koji kažu da su Hristosledi Nasara. Hristosledi. Ali kažu, a iako su Hristo obožavati. Zalika bi ena minhum qissisina wa ruhbana. To je samo zbog toga što među njima ima qissisina, sveštenika, wa ruhbanan i isposnika, grčkim se to kaže monah, koji sebe ne obožavaju, vraća se na ono početo. I što je rekao patrijarh Pavle na to? Jer to još uvek piše u Kur'anu. To je ono koliko se mi ne poznajemo. A sada se, čini mi se, bolje poznajemo. Alhamdulillah, ja mislim da ja to doživljavam. Ja osjećam, to doživljavam, da smo mnogo bliži. A kako je vaše sjećanje na samog patrijarha Pavla? Kakav je po vama patrijarh Pavle bio? Najlepše moguće, uvijek je to bio ljudski odnos i gledali smo ga i kroz taj odnos sa... Posebno ono najteže vrijeme. I kroz taj odnos sa nama kao zajednicom muslimana Srbije, a i kroz taj odnos u tim teškim vremenima gde je trebalo raditi sve na približavanju kako bi se desilo sprečavanje. I mi moramo uvijek da od sebe pružimo maksimum. I mi danas možemo da osjetimo neki dah tih prošlih vremena. To nije dah prošlih vremena. Ovo je naš naraštaj nas, naša generacija. I da li ćemo mi uspeti da se održimo u tom životu, zajedničkom životu. Ja ne mogu da činim dobro ako nema drugoga. Krenuli smo da govorimo o tim prošlim vremenima, pa eto, zamolio bih vas
da nas malo sprovedete po vašoj avliji i vašoj rodnoj kući, da se prisjetimo nekih događaja i da nam kažete kako je biti Muhamed kao dijete u Beogradu. Mislim da sve Allahu pripada. A lako je biti Muhamed u Beogradu kad imate u jednom trenutku Muhameda Alija. Muhamed Alija, koji je bio i vaš gost 85. godine, upravo u ovoj kući, jel da? Jeste, tu nam je dolazio i tu je posjetio babu, ali Muhamed Ali je, ime Muhamed je bilo poprilično strano u tom vremenu. Ja ne znam, ja imam doživljaj da sam prvi Muhamed koji sam se rodio nakon, koga su rodili nakon dugo vremena. I Muhamed Ali je bio tada vrlo poznat i gledali smo, tu su se ljudi okupljali da gledaju Muhamed Alija u tim noćnim uvek satima, a onda posle toga smo dolazili nazad u džamiju da klanjamo sabah. I kako sviđate mi, došao je Muhamed Ali odjednom i vaš je gost. Jeste, bio je on tu kasnije kada on napravio karijeru i kada je došao ovde da pomogne da pomogne nekom od lekara koji ga je lečio i koji ga je zadužio. To je već kasnije. Ali sam ja bio dugo vremena u osnovnoj školi, osjećao sam da to baš nije popularno ime, ovo moje Muhamed i tako. Dragan Nikitović, bio onaj komentator sportski poznati, i on stalno Muhamed Ali, Muhamed Ali, Muhamed Ali. I Muhamed Ali postade i popularno ime. I bio je neki ispred škole uvek negde neko skupljalište i neko skupljalište gde su, ja sam gledao uvek da to prođem tuda, da se nešto ne osvrćem, jer jedan put neki čombe dođe ovako stariji i podižemo gori. Muhamed Ali je šampion. Posle sam saznao da je pobedio Formana to veče prethodno i da je i tako sam sa tim imenom postao i voljen i uvek poštovan. Moji drugari su, kada bi bilo na nekim ekskurzijama potrebe da ne mogu da jedem sve ono što muslimani ne mogu jesti, onda oni kada se sete da onda oni zaustave. Neće oni da jedu dok se meni ne donese nešto što ja mogu. Ja to nikada neću zaboraviti. Mi smo uvek drugari, uvek se volimo, uvek se pazimo i to su komšije. To su komšije. Ako je neko došao tu da zapali od nekud, komšija je Miško prvi gasi. I Hamdija i Miško i svi drugi komšije. To je taj ambijent u kome smo ipak odrastali. Sjećam se mnogo tih nekih nezgodnih situacija gde su neki su i donosili neku, kačili su na vrata mrtvačku glavu, pa smo imali razne predstave, a to su kao deca smo imali razne predstave o tome, a to su u stvari bili pritisci da se govori ono što se ne misli. Ili da se govori ono što će da zavađa. Da se govori ono što neće da sviđa ljude, nego što će da zavađa. Cijenjeni muftio, ovdje je bila vaša kuća iz detinjstva. Sada je ovdje Islamski fakultet, je li tako? Sve ga ima ovdje. Ovdje je bio, kad je babo moj došao, tu je bio odbor islamske zajednice i tu je bila kuća i to su ovi zidovi. Znači kuća je ostala, evo. Jeste. To je taj zid i tu su bila ta vrata, samo što su stepenice bile drugačije napravljene i ovdje je bila jedna trešnja. Mi smo, nažalost, morali da, pošto se zajednica i množila i širila, a bile su i potrebe, rat je izbio u Bosni, mi nemamo svoju medresu, mi smo u jugoslovenskim okvirima išli u medresu u Sarajevo. Hajte vamo sa mnom, išli smo u medresu u Sarajevo i tamo smo postajali hodže
muallimi i uvek smo se trudili da žišku islama sačuvamo, očuvamo na ovim prostorima, da taj neki ambijent prenesemo i ovde. Između ostaloga donosili smo i namještaj iz Bosne, tu koji je namještaj, to je iz Jerusalima. Iz Jerusalima. Iz Kuca. A ja volim da kažem iz Maktisa. I alhamdulillah, želimo da i ono što je nešto vezano za kulturu sprovodimo. Evo, Božom, sjedite tu. Koja je prva dova koju ste možda baš ovde naučili? Sećate li se? Sećate li se vaše prve dove ili kuranske sure? Bila je Bismillah sa Fatihom ili Fatiha sa Bismillahom. S jedne strane babo, a s druge strane majka koja je Arapkinja. Vama je materinski jezik arapski, maternji je bosanski, a vi govorite srpski. Jeste, ja govorim srpski. I tamo gde bih bio, govorio bih tim jezikom. Evo vidimo vi Free Palestine. Jeste, da je on Božiji narod. Bog je hteo da ima nešto loše, da se pored lošega može porediti pa da se spozna belo. Jer mi ispravno, kraj ispravnoga ne možemo da spoznamo ni šta je ispravno. I zato je Bog stvorio zlobu i zloću. Vi ste skoro, da kažem, završili vašu misiju ambasadora, je li tako? Jeste, Otkud diplomatija nakon svega? Ne bih išao. Kako su reagovali na vas kada ste otišli? Ne bih išao u Kairo, ali sam vrlo rado prihvatio da odem u Rijad, jer mi je tu Meka, nema tu u toj zemlji je Meka, mogu otići kad god hoću da obavim umru, kad god hoću da ušao sam, alhamdulillah, 3 puta sam ušao u Kabu. I kakav je? I osjećaj je, molim Allah da svakome upriliči. Šta ste poželjeli kada ste ušli unutra? Poželao želju Bogu koju ste uputili? Poželao sam da mi se smiluje. Kroz život ste stekli puno titula. Koja vam je najdraža? Hodža, ambasador ili možda deda? Pa deda i babo, ali svi ovi nazivi su stvari samo bili odgovornosti. Kako je biti deda? Pa vrlo neobično. Prosto čovjek ne može da veruje da ovo što se unuče koje se rodilo postaje draže od dece koju ste izrodili bogovoljom. Mašallah, alhamdulillah. Kako se zove? Noa. Amar i Nikolina su izrodili jedno sjajno dete i nadamo se još. Mi sad polako treba da privodimo ovaj razgovor kraju, a negde od početka emisije razmišljam kako da isto završim. Jer ako vam kažem hvala vam, vi ćete mi reći hvala Bogu. Ako vam kažem zahvaljujem se, vi ćete mi reći zahvala pripada Allahu. Pazite, Rusi, Sloveni kažu dosta tačno, spasi Bog. A to znači spasi Bog. Da Bog spasi naše dobročine. Ko je Muhammed Hamdi Yusuf Spahić kad ne gleda niko osim Boga? A to neko ko na seđdi nešto kaže Bogu. To je to. Pokajnik. Sa željom da bude pokojnik. Jer pokoj je mir. Da sada mi, Bošnjaci, muslimani, nešto razumemo. Jer smo mi dosta u nesporazumu sa okolinom. Pokoj znači mir. U narednoj epizodi gledajte. Izlazim iz džamije, a po dogovoru me u autu čeka kolega Dejan Dragojević. Prije nekoliko godina primio je islam. Nekada bi vijest o pravoslavcu koji postaje musliman bila nezamisliva. Danas je samo još jedna priča ovog grada, jer Beograd ne postavlja granice. On ih briše. Čekam mog kolega Galiba. Zdravo, druže. Boga mi. Kakav si mi, Galibe? Si dobro?
Selam alaikum. Alaikum selam, evo, zatvorio sam deo kaputa. Kakva saobraćajna gužva. Boga mi, dobro smo prošli, s obzirom da je u Beogradu. Vidio sam jednom izlogu do džamije knjiga Zašto smo primili islam. Pričali smo na tu temu, ali nisam te ni tada pitao zašto si primio islam. Jesam, nešto sam gledao na YouTube-u. Mi smo, sad će još malo 2 godine kako smo snimali emisiju. Pa primio sam islam, ne znam, ja sam nekako uvek razmišljao šta je to smrt, kako funkcioniše smrt. Uvek me nekako to zanimalo. Nigde nisam našao odgovore koje bi rekao to je to. Jer u suštini svaki čovjek na osnovu sebe negde donosi zaključak da li je nešto relevantno ili ne, ideš po nekom svom nahođenju, tako sam išao prema svom. Ja sam izašao iz realitija, zaradio sam pare, u islamu sam toliko dugo, volim da postim, pa rekao ja bi trebao da idem u Saudijsku Arabiju. Ljudi imaju predrasude da kada je neko musliman i kada je neko u islamu u Srbiji, da je to finansirano. I skoro sam ispratio, neka devojka je pokrivena i ispod sam pročitao komentar kao plaća se 300 evra je Saudijska Arabija plaća da nosi hidžab. I ja kažem, kako dođe uopšte taj neki čovjek do ideje da to negde... Ali prenose se lažne poruke od ljudi koji su nevernici. I zato ja uvek kažem, bliži mi je vernik nego nevernik. Pa koje god on da je vere. Moja rođena sestra se krstila. I ja stvarno nemam nikakav problem, niti bi ja sad kao nešto, niti bi ja imao neke predrasude prema tome što je on uradila. I meni je drago, zato što opet kroz taj primjer može da se pokaže da možemo da funkcionišemo svi zajedno, da to nema veze, da ona i dalje moja sestra i da sam ja dalje njen brat. Budite uz nas i naredne nedelje i saznajte zašto će Dejan ove godine mart provesti u Meki i Medini na plus 40 stepeni bez hrane i vode od zore do zalaska sunca. Ja sam Galib Gicić. Ne propustite narednu epizodu Ko sam kad ne gleda niko.